prolog P.U.S.H batan janga Kumno pilang ngej ba pidon pedeng kemet ka besai ka baklain ku pangaru ngadon pedeng kemet ka besai baklain te hakni video kadai ka pang nam ta chong phi what's ngewe mo nambar ngam yo pun mi video show man ka por what's ngewe te ngan persang kan pangala ban pen mi video ban hikai phi Kumno klam pinang pin stand mo so kani video kadai ka pang nam ta chong phi pa phi Kumno pin set up ya ka anda pila yo content monetization na po ka Facebook ma kani ka video de karpang nam ta chong phi pe kani video do start do kon te kani ka de ka chingkan kani ka de ka ching ai ban same jang nam ta ki tu bang pat yo ka content monetization na po Facebook don't give up ya chiprang ma so tang kita hing ini sempat ta pe kani video do start do kon ma pat kelat ban subscribe ma to anda kala poi kum ni em pe anda la long active ke to content monetization jong phi click active te nga la dep te tak dang click om to pe kan mi kum ni pm te nai pat let to set up payment click hang to nang ta sa thoi ke kateng jong phi next ta hade nang ta sa ai ka to individual ne Kumno da pidan prolog ai bet individual ai next thì ai có tụi cả date of birth check bah yom day thì check bah cái tụi cái address cái trong phi tụi permanent address account number cái đây phải đây bên ai cái pan card trong phi thì thọi cái number pan card trong phi thọ bah mà là đã phim thọ bah thì yọ cái bạc là thì cần phim sẽ chân char thì bạch bah sẽ thọ bah khả năng bah cần check Kumno thì anda pilih dapet ya pan card number permanent account de yes tick to next thì anda pilih dapet I next to akan mi to baik bank transfer wire transfer link your payment I baik bank transfer mah klik to bank transfer de iaka to INR kedai ka pisan dia kan to iaka ga bank account jopi simi ka bank account jopi mah to to IFC code to IFC code đây là bỏ cái băng trong phiกันIFC code sẽ thao IFC code hàng to IFC code ngay IFSC code to I account number link pay out method klik hàng to tên kala yai mà thì kala yai ok to add tax info klik to thì to ngahap login mo te login de to ki details trong phi to login okay to link okay link add okay continue as kum ka kerteng trong phi gen te anda la long kum to okay yes no yes no áp cho cầm to check I know mà page ba are you US citizen no to page ba nang ni tak mà select once I have an USDN I have a non-USDN next India yeah India where's India where India okay yeah next okay next to cái address trong phím mà có tốt thì kan sapa huy anda pila I details India yes India you are eligible PM kemudian kalau India kalau eligible again to I guess I need to trong phí signature trong phí đây ba type your full name I be full name trong phí next kata cái signature trong phí thì anda I next kan pau kum đi gan ma okay Peit bang bakala em taka daw ko mi kum đi Peit hap
ai cúp thích cúp mà pi ai cúp cái haka pan card bật quay kan long Peit mình ta em nga kala long mình ta thì yes còn mình ta thì kala long thì Peit baha mo yo ja cũng to thì kan om kata re ka account trong hi thì Peit baha submit form click submit form thì to là bien done wait mà up yes successful added pay account tăng công tố mà thì năng dây cờ sáng mà vậy nga